Jesus, this is all about you, Jesus, this is all about you, Jesus. A couple at the back there. Man, at the back there. What's your name again, brother? Stefan and Juanita. are you guys together? Oma. Oh, okay. Nerle. Ik hoor die weer. Ik kan maar dit woord aanzetten. Stefan, I hear the voice of your father saying, son, I know you looked for me in many things. Your journey's led you to this room, to this place. Desperation is all in your hearts. 'Cause you've longed to hear my voice. You've longed to see my face. You've longed to know what it is, that original design in your heart. But the Lord says, I know you've been through seasons of difficulties. I know you feel like you're stuck in the mud. But I want you to know, son, I'm changing you from the inside out. I'm not gonna change your circumstances first. I'm starting in your heart. I wanna give you peace. I wanna give you joy again. I want you to know that I'm your daddy and you're my son, and with you I'm well pleased. You've been abused and used. You feel tired and alone, but I want you to know I've got you by the hand, and I'm drawing you close. I'm drawing you close. You've been faithful, you've been holding on, but the Lord says, I'm holding on to you, and I'll never let you go. So Father, this morning I speak a change over his circumstances. I thank you that the breakthrough that he's been waiting for so many years, that's been at arm's length, would come in this moment. Thank you, Lord, for the grace upon his heart. And for Omar. The Lord says, I want to heal you right here, right now. I want to bring your heart to a place where you can again feel my warm embrace. You've been afraid to let go. You've been afraid to be yourself. You've been afraid because you've been told you're a failure, not good enough. But the Lord says, don't believe the lie of the enemy. Don't stand far from my heart. The Lord is calling you close. Can you feel his embrace all around you? Just like those arms that you're feeling right now. He's holding you close, oh child. The Lord says, my daughter, you've lost many things in your life, but the Lord says, this is a season of gain. I want to give back what the locusts have stolen. I want to replenish the things in your life. I want you to look in the mirror and see what I see.
not see what you think you are. You're worthy of my love. You're worthy of my grace. You're worthy of my healing. So don't be afraid. I'm pouring out healing right now. I'm pouring out healing right now. I'm pouring out healing right now for you to be changed. I'm pouring out healing right now. Come on. Oh, I'm pouring out healing right now. I'm pouring out healing right now. You'll never be the same. I want to change your life this morning, son and daughter. If you're in this room, it's by design, not by accident. So be ready for a deep encounter with my glory, my goodness, my faithfulness. 'Cause I'm in love with you. For some reason, many of you in this room think you don't have what you're supposed to have because you've made mistakes. But the Lord says, just hold on to my promises. Hold on to my heart. 'Cause it's not what you can do for me. It's what I've already done for you. I want to change the way you believe. I want to change the way you think. It's called repentance, so change the way you think about me. I'm a good, good father, and I'm in love with you. Yeah. I don't change. I'm always the same. And nothing you do can change my mood. 'Cause I'm God and you're not. So don't think that you're in control. By your ups and your downs and your moods and your swings. Nothing you do can change the way I feel about you. I'm consistent, you're not, that's okay. 'Cause I know you inside out. The lady with the phone here in the second row. What's your name again? Amanda. I'm not picking on you with the phone. I know that you're probably busy recording something. And I want to say to the Lord, says, who you are doesn't determine who I am. Nothing's gonna change my love for you, my daughter. So many seasons you've tried so hard to impress everyone around you, 'cause you thought that's what's desired. But the Lord says, my daughter, at your worst, in the dust and the ground, in your brokenness, I love you the same as at your highest heights. 'Cause you've been made in my image, and that's all I see, my child. You're not a sum total of your circumstance. You've come to a place high up on a mountain. And the Lord says, I want to heighten the valleys for you. I want to make the roads level for you. So you'll stay on this mountain top. Experience my love and my grace. 'Cause this is a season where you learn to hear my voice in such a unique and different way. There's a prophetic gift in you. Just gonna give them a moment.
There's a prophetic gift in you, and I think many times you've tried to share the things that God has put on your heart, and it's kind of filtered sometimes through your experiences. But I feel like the Lord says, I want to take the filters away. I want to unveil your heart, so that when you get from me, you give from me, not from yourself. God says, don't filter anything through your understanding. Just give what I give you. And give it in a way that builds and edifies and exalts. The Lord says, I've called you to love my beloved with prophetic unctions and words. And God says, I'm going to give you words, I'm going to give you dreams, I'm going to give you visions. And I'm going to give you the heart of the Father to share that in a way that will bless people. So Father, I just thank you for them. You guys are obviously together. Thank you, Father, for this couple. I thank you that you just blessed them this morning. Thank you that you love them. Thank you that this is a season where you unleash the calling of God upon their hearts. We come together not just to play church and hymn preaching. Ephesians 4 is clear. We should be releasing people into their own calling. We should be seeing people grow to the maturity of Christ. I thank you for this couple that have grown in their maturity, that are being released in their calling, Father. I thank you, Lord. It's not just waiting on tables. The Lord says this is not about just waiting on tables. Yeah. This is about pouring love into the hearts of the beloved. And so, Father, I just thank you for that. Thank you for your love, your mercy, your grace. Thank you for their children. You're a good mother, my daughter. Sometimes you feel like you fail, like all mothers. But the Lord says, I've got grace for your children and for their children's children. So just sit back and see what I do in your place. You don't have to be involved as much as you think, 'cause my spirit is hovering and it's calling broken places to wholeness. It's bringing life back to the chaos. So Father, I thank you for every prophetic word over their lives in this season. Thank you that you seal these words, not to be stolen ever again. My son, you've tried religion and you didn't like it. My son, you've tried religion and it tore you down. But the Lord says you found a place where your feet in solid ground, where you will bear fruit in the season. So don't be afraid to explore this place that I give to you. Don't be afraid to step out in faith and do what I called you to. Lord, thank you for them. I just want to bless them. Thank you for their hearts. Come on. Gaan vir jou woord gee. I'm changing the way the church looks at my son. And you know this 'cause I showed you a picture of things that are about to come. And you're decided to build a little different than what you've built in seasons past. And the Lord says this is a season of living room ministry, where people will change in the way that you long to see. So don't be afraid to release sons and daughters who are doing what you taught them to do. Yeah, sometimes they'll break the furniture, sometimes they'll break the windows too, but that's okay, 'cause they don't need apostles and prophets. They need daddies to teach them how to use what I've given them. So be a daddy, God. Be a mother, my daughter, to the next generation.
Oh, the Lord says, I'm so tired of sharing stages. I'm so tired of sharing the fame with the apostles and the prophets and the teachers and the pastors and the mega worship leaders. I'm just looking for the fathers, the brothers, the lovers of my bride. I'm looking for people who will walk by my side, not in service of me, but in my family, to be who I am to my children, to love the way that I love them. And it's the only reason I trust you, son and daughter, because I've taught you to love. I've taught you to love the way I love. So let religion have its way in other places. There's no place for it in this room. I'm giving you freedom. I'm giving you freedom to be what I called you to. You won't relate to other churches. You won't yoke yourself with others. The Lord says it's been unequal in seasons past. People have called you weird and crazy, and that's okay, 'cause that's what they call my son. So just be yourself. Just be yourself, and you'll see this room filled with people who are ready for something more, something deeper than they've had before. Thank you for your daughter, Lord. I pray that you bless her this morning. Thank you for the love that she has for you. The Lord says, my daughter, you think that you're behind your husband, supporting, but the Lord says there's a calling about to break out for me. I readied you through and through for a season such as this. You're more than just administration. You're shepherd's hearts. You're a lover of my presence. The Lord says, don't be afraid. Step out in faith and do what I called you to do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I wish you could just close your eyes for a moment. I'm going to ask Carl anytime he wants to take over this welcome. I'm not sure how long I have and how long I should go. I'm going to keep my one eye open. And I say this for his sake and for your sake. We're just going with where the Spirit leads. I say to people all the time, there are many veins that lead to the heart, but sometimes it's difficult to find the right one. And the waiting, and the beautiful Hebrew word for waiting is not hanging around doing nothing. It's kavah. It means to entwine yourself with Him. It's to entwine yourself with Him. His thoughts become your thoughts. His ways become your ways. Waiting will be the strength of the church. Not hanging around doing nothing, entwining yourself with God. So Father, we wait. We wait. Your heart, my heart. Your voice, my voice. Your breath, my breath. Your smile, your touch, my smile, my touch. Holy Spirit, we honor you as in us, not around us only. Not coming into the room as we sing the right song,
You're hearing every person. I wonder if you can just put your hand on your heart. Just everybody in the room, just put your hand on your heart. I want you to recognize and realize with all your heart, that's where He is. He doesn't just hover around you. He's in you. He's in you. He's in you. And I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Can do whatever you want to. Come on, pray that, sing that. Whatever you want to. Declaration. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. Prepare. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. You're simply the best. You're better than all the rest. Come on, don't get religious on me. Better than anyone I've ever met. Jesus, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. You tore up my past. You tore up my past. Now I can live again. Simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. You tore up my past. Now I can live again. In your heart I see the start of every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, there can be no better place. Simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. You tore up my past. Now I can live again. So I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to. Do whatever you want to.
me. What's your name? Louise. Louise, I know you've been a skeptic of this flow. I know you've wondered if it's real, if it's just another show. But the Lord says, my daughter, you long for me to speak to you face to face. You've said, Lord, if only I could hear your voice and see your face. So here I am this morning, closer than you know, and I'll sing a song of love to you that only you and I could ever know. 'Cause you are my beloved, in whom I'm so well pleased. You're my daughter, you're my friend, and I love you. 'Cause this is a love song from the heart of the Father, saying, daughter, I know you don't know what it feels like to be loved in this way. This love has always been transactional. It's always been you having to perform in a certain way. But the Lord says, I am your daddy, you are my daughter, and I love you with an everlasting love. It will never change, 'cause I made you this way. I want you to know I hear every cry, every prayer, and I will provide for you. Where you've been worrying how you'll get through, the Lord says, supernaturally, things are gonna change for you. So don't be afraid of tomorrow. Just rest your head upon my chest. Let your heartbeat slow down just a little, and know that I've got this. You're gonna be okay. You're gonna be alright. 'Cause I want you to know I'm in love with you, my child. Father, I just thank you for this precious daughter of yours. Sometimes she has felt guilty about how she feels about what she's involved in, the things that she sees. I thank you for the peace that comes over her heart, that you're not a judge. I want to say to you that you've been judged many times by men and by women, by people around you, but the Lord says, I'm not your judge. I'm your Abba. I'm your daddy. I love you. I'm not trying to fix you every time I see you. In my opinion, you're fixed already. I'm trying to convince you of who you are in me already. So don't look at my judgment, or don't look at my eyes and see fire, what's going to burn up. The Lord says, you just see love. You just see love. I come with oozing love. I come with oozing love. Quentin, I give you one. Oh, you've been waiting, son, in your inner room, for the outpouring of my glory and my presence on you. You've been through many places, you've seen many faces. You got tired of religion, you almost got burned out too. But the Lord says, I called your name, I
called you into the desert place. I wooed you as a bride to speak gently to you, my child. And the Lord says, son, I know you've heard my voice. I know you're going where I lead. I know you're not afraid to take steps of faith, 'cause that's how I made you to be. You called as a prophetic voice. It's why your life is sometimes in a mess. You feel like it should be more together, but it's part of the calling. The Lord says, even through the desert, even through the mess, even through the difficult things, I'm always there. I've never let you go. You can always trust in me when you feel like things are falling apart for you. I've got you in the palm of my hand. I've got you as I embrace you close to my heart. And the Lord says many prophetic words that have been spoken over you. You've been waiting, you've been longing for them to come to pass and just to come true. And the Lord says, this is the season of grace for your prophetic voices, prophetic words to come to pass. You are different. You see gray when others see colors. You see colors when others see gray. It's just the way I've made you. So don't try to be anything different. Don't try to be like other men. The Lord says you're a father, you're a daddy to a generation. So just be yourself, and I'll provide for you. Not from the ministry, because I'm changing that. I told this room this, I feel like the Lord says I'm taking income away from ministries, from ministry, and I'm putting it in businessmen's hands. And the Lord says those who have heard my voice and aligned themselves in the right places will reap much benefit in this season. And I see you guys standing together, Carl, and you guys, I want to say to both of you, the Lord says well done for stepping out and stepping in, for stepping away from the things that are usual and stepping into the unusual. But the Lord says, keep aligning your hearts with the way that you're doing it. You've done well in yoking yourself and aligning yourself with the right people. God says, in that lies your provision. And I want to say that to you, God, the Lord says, my son, I will never stop providing for you, but it won't be the way that it's always been. It will be different. So Father, thank you. Thank you that you unleash His voice. Many voices have been caged. There are many circus lions in the church. And God says, I'm unlocking them to be wild again. Become wild, become wild. Nico, become wild, son. God says, my son, you're not a circus lion. You fought against it all your life. The Lord says, well done for not conforming, for not saying yes to the pressures of being something you're not. Some have said, why are you so difficult? And the Lord says, because I said you should be difficult. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm going to sing one last chorus. Come on, just close your eyes, just raise your hands if you don't mind. Put your hand in such a way that you can just declare, I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to. I will make room for you. Do whatever you want to, do whatever you want to, and I will make room for you. Do whatever you want to, do whatever you want to. I'm in love with
I'm in love with your smile, in love with the sound of your voice. I'm in love with your eyes, I'm in love with your smile, in love with the sound of your voice. I'm in love with your eyes, I'm in love with your smile, I'm in love with the sound of your voice. This is so about you, Jesus. I'm in love with your eyes, in love with your smile, in love with the sound of your voice. En kom ons gaan sommer met daai en kyk jouself. Kom net 'n oomblik, almal wat inluister, al die Facebook familie baie welkom. Kom, wat 'n amazing worship. Kan jy saam in die atmosfeer ervaar? Hemel is oop hierso. Kom ons stretch net uit in die gees. Kom ons maak net ons gees oop. Kom ons bly net in die worship. Kom ons bly in die amazing prophetic vloei. En dan gaan ek vinnig 'n woord bring. En ek voel, dan gaan ons bedien. Ons bly net in hierdie vloei. Do as what the Holy Spirit wants to do. Ons bly net in hierdie worship. Dankie You give yourself away. You give yourself away. You give, and you give, and you give yourself away. Oh, you give yourself away. So you are. You give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, and you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. Now I give myself away. Now I give myself away. Yes, I give response. I give myself away. I give myself away. Yes, I give myself away. And I give. And I give myself away. That you gave yourself away. Yes, you gave yourself away. Oh, you gave, and you gave, and you gave yourself away. Take it off. Amen. Kom ons neem ons sit lekker, baie dankie Lenny. Asseblief wat 'n sluk koffie of water of iets vir jou daar. Amen. Kan ons hierdie Here groot hande klap gee. Ons bless hom almal wat saam met ons lê, almal ook hier vir die eerste keer baie welkom. Ek gaan 'n kort woord met julle deel en dan gaan ons verder bedien. So almal wat inluister, Wanda, Hercules, julle almal, Morney daar in Nieu-Seeland, kom ons share, kom ons like, kom ons stuur die woord vir iemand wat dit regtig nodig het. Heinrich Kilgbeen, jy volg ons al 2 jaar en hier is vandag. Baie welkom. So is vir jou ook 'n groot blessing. Ons gaan lees Genesis 27, vers 1 tot 20. Ek gaan nie die hele skrif lees nie. Vandag wil ek praat oor the God of speed, the God of acceleration, and the God of restoring my wasted years. Wie wil graag Lord, restore the years that the locusts have stolen. Amen. Jy kan maar amen sê. Amen. Wie het gister se post gesien wat ek gerig het? Het jy gesien my speed wat daar is? Vanoggend jy dink ek, Lord, restore the years that the locusts have stolen.
In Genesis 27 lees ons die verhaal van Isak. Isak was 'n skatryk man op hierdie stadium gewees. En hy laat sy seun kom. En hy sê vir Esau, because he was the firstborn, I want to release the firstborn blessing upon you. Gaan uit en gaan skep. En ek is lus vir venison, lekker wolsvleis, breedie. Gaan doen dit. Die ma hoor wat Isak sê, en hy was 'n skatryk man op daai stadium. Die ma hoor wat Isak sê, en sy gaan na Jakob toe. Jakob se naam beteken bedrieger. En sy gaan na Jakob toe en sy sê vir Jakob, this is what your father is planning to do. Gaan uit, gaan kry die bok, bring hom vir my, ek sal dit reg kry, en dan sal ek dan sal ek vir jou gee, en jy gee dit vir jou pa. En Jakob sê, maar Esau is harig, pa gaan weet, en ons almal ken die storie, hoe hy 'n jas aangetrek het, want Isak was blind. Maar hy's een principle, hier's 'n principle hier, wat ek dink, far is van godly principles to activate speed in your life. Iets wat jy kan toepas om te kan verstaan, as jy dit, God is the God of principles, en as jy die principle verstaan, werk dit vir jou. Dit is part of the laws of the kingdom. En een van dit, wat so belangrik is, kom ons kyk vers 20, skat op baie dankie. Vers 20. I say, he went to his father and said, my father, and he said, yes, my son, who is it? I say, Jacob said to his father, I'm Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up, eat some of my gain, so that you may give me your blessing. And Isaac asked his son, how did you find it so quickly? Hoor nou hierso. Baie keer gebeur dit in ons lewe oor iets wat ons bid. 'n situasie in my huwelik, in my werk, in my finansies, breakthrough wat jy nodig het. Vra hulle, en almal gaan vir jou sê, maar hoe die Here jou besigheid so vinnig omgekeer? Hoe die Here jou huwelik gered? Hoe die Here ingegryp in jou finansiële situasie? How does this things turn around? Wat het gebeur in jou lewe dat dit so verander? Want baie keer in menslike oogpunte dink ons dinge moet jare vat. Come on. Ons dink, maar dit moet jou besigheid, of jou kerk, of jou ministry, dit moet jare vat voordat jy gevestig het. Jy moet jou naam daar kry, jy moet marketing doen en al dat goed. But how can it be? Hoe kan jy nou so suksesvol wees? Moet 5 jaar wat vir jy so suksesvol word. Maar hoor die antwoord. Dit het my totaal geblou. Sy antwoord, soek ek nou. Klaar jy dit nie altyd. Hy sê, okay, blaai julle Bybels, die wat hulle Bybels sê, gaan kyk aan, hy sê, sy woorde was, hy sê, en God, kom ek, net om vir julle te wys, is regtig nie Bybel. Kom ek leer, Genesis 27, kom hy, met 'n awesome antwoord daaraan. En hy sê, letterlik daar, en ek wil hê, jy moet dit oor jou uitspreek vanoggend. Genesis 27, kom en hy sê vir sy pa. And Isaac said to him, how is it that you have it so quickly, my son? So Isak het ook gesnap, dat sekere goeders tyd nodig het. It's about timing. How did you get it so soon, my son? Want sekere breakthroughs, kom aan, sekere breakthroughs het tyd nodig. Sekere besighede het tyd nodig voordat daai besigheid inkom. Sekere ministries het tyd nodig voordat die ministry ontplok. In menslike oë. So Isaac verstaan that it should have taken more time. Hoor wat sê hy vir? And I said, so Jacob came closer to Isaac, his father, and felt him and said, the voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. And he did not recognize him because his hands were hairy like his father Esau's hands. So he blessed him.
So Isak kom tot by sy pa en hy sê, nou, hoe het jy het gekry? En hy sê, for how did I give it so quickly? And he said, because the Lord, your God, caused it to happen to me. 'n ander vertaling staan daar, the Lord made it happen to me. 'n ander vertaling sê, the Lord sent it to me. Nou, as Isak, wat so slim was, gesê, dis klomp nonsens. So hy het gesê, stop talking nonsense. Ons kan sê, maar Jacob het gelief, but he proclaimed a law that is active. Anders sou Isak vir hom gesê, jy lieg. Dit kan nie gebeur nie. So sê vir die persoon langs jou, the Lord is causing it to happen to me. Of Afrikaans kan jy net sê, die Here is besig om dit aan my te stuur. Okay, kyk of julle dit doen. Kyk, ek hou dit op. Die Here is besig om dit vir my te stuur. Iemand by die huis, die Here stuur dit vir my. So een van die laws wat daar is op speed, is dat baie keer het ons die tyd nie. Ons sien baie ouens gaan deur moeilike goed sin. Man, ma en pa skei en daar's 'n agterstand in emotional healing en alles. So daar's catch-up tyd wat jy nodig het om vorentoe te gaan. Baie keer gebeur dit dat mense hier soveel goed oor ministry gespreek op vanoggend, maar daar's baie goed wat skade in die ministry en in jou spirit en jou lewe en jou persoonlike verhouding met die Here en al daai goed. En there's catch-up time waar die genesing moet plaasvind en dan voel die Here maak raak nou oud. En ek moet nou catch up van wat ons gemis het. We starting over, but I have to catch up. En nou verstaan ons dat daar is 3 belangrike punte ten opsigte wanneer ons praat oor speed. One is wisdom. In all things get wisdom. Baie mense sê maar ek het kennis of ek het intelligensie, but godly wisdom. Die woord sê wisdom cries. Wisdom cries out. Seek wisdom, godly wisdom, want met godly wisdom kom godly strategie. Partykeer maak ons korttermyn, ons gaan as gevolg van 'n korttermyn emotional setback. En daai korttermyn emotional setback maak ons keuses wat massive repercussies het in jou toekoms. Wat jou kan hinder omdat jy uit 'n emotional state uit 'n keuse gemaak het en nie by die Here gehoor het. Ja. Yes. Hoeveel keer kom iemand by my en sê ek gaan bedank? Dan sê ek, het die Here vir jou gesê ek gaan bedank? Is jy seker met bedank? En dan bedank hulle as gevolg van 'n emotional choice, 'n emotional ding, iets wat gebeur het. Maar vir 4 jaar het hulle nie daaraan gewerk nie. Ja. Hulle sit hulle self terug en dit so wanneer ons praat oor die belangrikste, dan is dit the acknowledgement of wisdom, godly knowledge. Selfs Moses is dit op 'n punt gekom wat hy uitgebrand was en hy het by sy skoonpa gekom en hy met Jethro gepraat en Jethro sê jy is besig om uit te praat. Stel leiers aan, stel mense aan, kry mense in dit. So with godly wisdom, pray for godly wisdom. Bid vir wisdom, vra Here gee my wisdom. Godly wisdom, saam met strategie, sodat ek kan verstaan wat moet ek in my next season doen. Yes. So godly wisdom. Ek glo ons sien dit in Matteus 25 vers 1 tot 5. Die woord van die Here praat oor die 10 maagde. En die 10 maagde, it's not about righteousness or unrighteousness. Hulle was maagde, hulle was skoon, daar staan nie en hulle was stoute meisies of iets in daai lyn nie. Daar staan hulle was maagde. So they would know. As jy wanneer jy trou, dan nooi jy tog mense uit wat jy ken.
Is dit nie so nie? Dis nie 'n open house en 'n open party nie. So die woord van die Here sê hulle was uitgenooi na die bruiloft toe. So hulle het die bruidegom geken. They were virgins, so hulle was righteous. Hulle het olie gehad, so they were anointed. Maar iets wat gebeur het is, the spirit of the lay het gekom. En hulle het gewag vir die bruidegom om te kom. Maar het die feit van hulle het extra olies gehad en die ander se olie het opgeraak. Wat vir my baie interessant was, die woord van die Here sê, and they went away to buy some oil. En dis waar wisdom nodig is, want jy moet weet waar om die olie te gaan koop, wat nodig is. Maar as gevolg van delay, het hulle nie die knowledge gehad, of die kennis gehad, of die wisdom gehad, to discern the time and the season. En hulle het het gemis. Want die bruidegom het later gekom. En baie keer gebeur het dat ons in sekere omstandighede God so in 'n blik trek, dat wanneer delay plaasvind for a time and a season, as gevolg van genesing of emosionele genesing of wisdom of strategy wat die Here in jou besig is om in te bou, is druk ons en forceer ons goeders, and we miss the opportunities. Ons mis wanneer dit gebeur. Ek deel nou met iemand, ek onthou, ek was by 'n diens van pastoor Mark Bredenkamp baie jare terug, en hy profeties bedien, en hy het 'n meisie se naam en van genoem, Karen, het gesê, Karen, en hy het daarvan gesê, Karen, are you here? I've got a word for you. En dis hoekom die Catch the Fire vir my so belangrik is, because baie keer het die Here 'n woord wat hy release, a now word, a now moment, a now word, en ek honor Ernie vir die gifts of prophecy, wat hy ook bedien het en uitgespreek het oor almal. Maar jy kan dit mis, want you don't show up, wanneer dit die oomblik is om daar te wees. En hy het gesê, Karen, you must, dan moet jy wag weer vir die volgende seisoen, so you can miss your moment. Ons sien met Jakob, en sê die woord van die Here in die Genesis staan daar, and Jacob was asleep, and he dreamed, and the angels were coming up and down on a ladder, en die engele het op en af beweeg op die leer. En die woord van die Here sê, en Jakob word wakker, en die woord sê, and he did not know that God was in his place. Direk na dit, gaan hy na Laban toe. Daar word hy getriek, uit 7 jaar gewerk vir Rachel. Dis hoekom ons die byl nou lig as ons trou, dat jy net kan check as die regte vrou. Just checking. Ons het ons nou geleer. Hy werk 7 jaar vir haar, sy kom gewyld in, en die volgende oggend, ek weet nie wat hulle gedoen nie, maar die volgende oggend vind hy dit in kerk. En hy kom na Laban en sê, you tricked me. En Laban sê vir hom, sorry man, maar moet dan nou nie terugstuur. en die woord sê, en hy moes toe extra gaan werk vir Rachel. As hy sy ontmoeting gehad het met die oop hemele, sou die engele vir hom gewaarsku het en knowledge gegee het vir dit wat op hom wag. Miskien sou hy dit gemis het. Miskien sou hy opportunities gekry. Later lees ons eers waar hy weer opportunity kry, waar die Here restored the years in his life, waar hy met die engel beklei, en wat hy met die engel beklei, dat hy nie net ontdek het dat hy altyd 'n bedrieger is nie, but that he is called for as Israel, en dat hy sê, dat hy in homself ontdek. So ek glo, wanneer ons praat oor delay, sien ons dat Samuel op pad was, en Saul opgestaan het, en ewe skielik ingegaan het om te probeer die hoofpriester wees. And because of him,
Because of delay, het Saul sy koningskap verloor. En ek glo baie keer the spirit of delay, wat saam met die paai van spirit werk, wat jou energie en jou joy en alles net probeer uitsqueeze, kom werk sort baie sterk, en ek wil hom niks eer gee nie, maar hy werk baie sterk met the spirit of delay, wat baie keer op profesies in ons lewens, waar is die Here, wanneer Here, hoe gaan dit plaasvind? Het ons nou gemis, het ons nie gemis nie, is dit nog in lyn, is dit nie in lyn nie, selfs in wat dan prophetically gesing het self gepraat en gesê, maar baie keer het ons in ons verhouding met die Here seer gekry, as gevolg van delay. Want die woord sê, herinner die Here aan sy beloftes, en koop die tyd uit, en moenie moeg word om die tyd uit te koop nie, want in due season you shall reap. En baie keer raak die ouens afvallig in hulle verhouding met die Here, because we waiting for a due season, maar dit raak nou te lank. Ons gee net op, ons gee oor, ons verloor ons olie, ons verloor daai anointing, ons verloor daai intimacy, ons verloor ons krag om deur te gaan, om deur te druk. Maar saam met wisdom gaan favor. And you have to pray for favor. En favor is unfair, maar favor is 'n amazing ding, want ons lees, wanneer ons gaan kyk in Eksodus 12, vers 36, sê die woord van die Here, en net voor Israel uitgetrek het, they found favor in the eyes of the Egyptians. And when they found favor in the eyes of the Egyptians, the Lord had made the Egyptians favorably disposed towards the people, and they gave them what they asked for, so they plundered the Egyptians. So op die aard wat hierdie ouens uitgegaan, die slawe, al die jare wat hulle onder slawerny was, het die Egiptenaars, die woord sê in die ander vertaling staan daar, they found favor in the eyes of the Egyptians. And when they found favor in the eyes of the Egyptians, alles wat die Egyptians van hulle gevat het, en bymekaar gemaak het, en die Egiptenare vir hulle gegee. Nou sê hy, dis al my. Toe Moses bo op die berg is, toe kyk hy af, en toe sien hy dat die Israeliete al die goud gevat het, en 'n goue kalf gemaak. Nou ek bedoel, daai goue kalf was nie so groot. Want daai goue kalf was 'n massive groot goue kalf gewees, om dit van die berg af te sien. Hulle het so klein dingetjie gesien, man. Sy gesê, ek dink my dood trek weg. Maar dit was 'n massive, groot goue kalf gewees het, wat hulle gevat. Waar het hulle al daai goud gekry? Waar het hulle al daai gekry? Dit was geplande. Die Egiptenare het dit vir hulle gegee. Dit was so great geweest, dat dit so baie was, dat eintlik was dit recompense vir dit wat die vyand gevat het. Ons sien ook dat daar unusual kindness aan hulle gewas het. 430 jaar van tyranny, en alles wat die Egiptenare gebyt het, was in een dag vir hulle teruggegee. Ons sien in Psalm 44 vers 3, is it so belangrik, because if you don't have favor, en het 'n groot effek ook in jou lewe, want because if you don't have favor, no one is looking for you to invest in you. For they did not gain possession of the land by their own sword, nor did their own arm save them, but it was your right hand, your arm, and the light of your countenance, because you favored them. Wanneer die favor van die Here op jou rus, die guns van die Here op jou rus, then the Lord, by his right hand, and by the light of his countenance, sal die Here vir jou beklei. Die Here sal jou announce. Die Here sal jou laat uitkom om in plek te kom. Kyk Eksodus 3 vers 21. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Jy kan bid vir favor. Jy kan bid voor 'n besigheidsmeeting. Kan jy bid, Here gee my favor.
mense wat jy ontmoet, Lord give me favor in their sight. Ons sien selfs in Lukas 2 vers 52, that Jesus grew in favor with God and with man. Die woord sê eintlik, he grew in favor and wisdom with God and man. Favor is belangrik. Ons sien selfs die Nehemia, die king's cupbearer, dat die woord van die Here sê, en Nehemia is the king cupbearer, dat die koning vir hom sê, why is thou countenance downcast? En hy vertel hom oor die mure van Jerusalem, en die koning sign 'n decree om te sê, alles wat jy nodig het, sal ek vir jou gee. Imagine iemand kom met 'n blank check na jou toe en sê, Wetsel, vul net die bedrag en dis okay. Amen. 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 Because I can overcome what you make happen for others, God will make happen for you. En wanneer jy saai mense en saai drome, sal mense in jou drome saai. But if you have found favor, kyk Esther 2 vers 15 tot 17. Phew, dis 'n lang een. So, okay, kyk gou hierso. So she requested nothing but what Hegai, the king's eunuch, the custodian of the women, advised. And Esther obtained favor in the sight of all who saw her. So Esther was taken to the king, into his royal palace in the 10th month. The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the other virgins. So he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Vashti is op pad uit. So she obtained wisdom. Maar iets wat interessant is, gaan lees ek die verhaal, dat die eunuch het na Esther toegekom en gesê, die woord sê, she found favor. En die woord sê, and he gave her oil to bathe in. So hy gee vir haar olie, wat lekker ruik en alles, want hy weet, die reuk van daai olie hou die koning van. So wanneer sy voor die koning verskyn, saam met al die ander girls, gaan die koning nie net haar beauty raak sien nie, maar die reuk gaan hom betower. That is wisdom. That is wisdom. And favor working together. Nou, die laaste paar, ek gaan met julle deel. Speed-provoking prayers. Nou, 1 Konings 18 vers 42, lees ons van speedy prayer. So Ahab went up to drink, and then Elijah went up to the top of the Carmel. Then he bowed down on the ground, put his face between his knees, and said to his servant, go up, look towards the sea. There is nothing. And 7 times he said, go again. Maar daai 7 times he was praying. Nou, baie keer gebeur het, luister gougies. Baie keer gebeur het, en ons sien het in die verhaal van Elisa. Ons sien in die verhaal van Elisa, dat hy, toe die vuur uit die hemel uitgekom het, het hy water geoffer. Amen? Ja. Hy het water gegooi op die altaar. Ja. Hy het water gegooi op die altaar. Nee? In a time of famine. So het moes meer werk gewees het as al die goud. So in die time of famine was hy getrou gewees om op die altaar water te gooi. So he sowed water. Baie keer gebeur het in ons tye of famine dat ons finansiëel saai. Jy gaan ons saai in ons tiendes en ons saai in ons offerings, ons saai in mense se lewens, ons saai geld, ons saai tyd, ons saai moeite en dit. Maar jy sien nie daai breakthrough kom. Maar op 'n tyd is daar 'n enactment prophetic prayer wat jy intap in die heavenly bank account. En gaan sê, Here, in die tyd van famine het ek gesaai. Dis hoe die Here sê, herinner my aan my beloftes. In die tyd van famine het ek gesaai. En die woord sê, en hy het opgestaan,
en vir Gehazi gesê, span die wal, want hier kom nie meer. Maar die woord sê, they will stop famine. Maar as gevolg van dit wat jare al opgegaar is in die hemel, in die tyd van famine, toe hy op die altaar die water gegooi het, baie keer sê, maar die vyand het gesteel my, ek het gesaai, en ek was getrou in hierdie goeders gewees, but in due season, het hy nie net reën gekry, hoor hierso. Then it came to pass that he said, there's a cloud. Now at that time, the sky became black with clouds, and when there was heavy rain, so Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord, see the hand of the Lord, come upon Elijah. He gathered up his words and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Hy hardloop by die perde verby. 80 jaar man, daai perde gaan nou vakansie. Hy hardloop onder die perde by. Kan jy imagine, reeds die perde na mekaar kyk en sien hierdie ou man kom hier by hulle verby gehardloop. Daai perde sê gedink ons is die wils of iets of. En hy is by hulle verby. That is speed. So het was nie net 'n speedily answer nie, maar dit was dit wat in die gees gebeur het ook in die fisiese dimensie gebeur. Speed. Ons sien op 'n tyd, kyk gaan Psalm 109 vers 26 tot 27. Ons gaan amper bid. Psalm 109 vers 26, 27. Dankie my skatbel. Psalm 109 vers 26 tot 27. Het jy hom dan? Het jy hom nie daar? Skus. Ek dink jy het hom. Help me, O Lord my God, save me according to your mercy, that they may know this is your hand, that you, the Lord, has done. Nou baie keer gebeur het, en ons sien dit in die man van Bethesda, waar al gelê dat hy vir Jesus vir hom gevra het, wat is fout? As Jesus nie gesien het, dat hy al vir hoeveel jare verlam is nie. En hy het gesê, I have no man. En ek het besef in hierdie tyd, in hierdie omstandighede waar ons is, do not put your trust in man. Put your trust in the Lord. Want mense stel te leer. En partykeer hoor daai mense nie wat jy gehoor het hulle moet doen. Hulle hoor is toe. Jy weet dis wat moet gebeur. Jy weet dis wat moet gebeur by die ministry of vir die company en aan jou werk en daai verhouding of relationship wat dit ook al is in jou eie. Maar hulle hoor nie. En hy sê, I have no man. So hy bly in die kondisie as gevolg dat man nie submit. Dink jy dat jy 'n koppige man of 'n koppige vrou of 'n koppige besigheidspartner, jy weet wat die Here sê, maar hulle hoor nie. En hoe lang moet jy nou wag tot hulle begin hoor wat jy hoor? And this is why I say, Lord, I put my trust in you. Lukas 1 kom Maria en sy sê vir die Here, sy sê vir die engel, how can this be? And I say, the power of the Holy Spirit shall overshadow you. En ek voel dis vir iemand vandag wat inluister, that the power of the Holy Spirit, Lukas 1 vers 34, 35, jy sê, how can this be? Hoe kan die Here ingryp? Hoe kan die Here verskil maak? Hoe kan my omstandighede verander? Hoe kan my finansies? Hoe kan my huwelik? Hoe kan my werk? Dis waar jy kom en jy salf jouself en jy sê, the power of the Holy Spirit shall overshadow me in this situation. Spreuke 24 vers 16 sê, have faith in a day of adversity. Nou, faith is nie net geloof nie, want ons almal het geloof. Die Bybel sê, to each one is given a set measure of faith. Maar hierdie faith is verder as dit ek glo. Faith is om op die water te kan loop. Jesus sê vir die disippels, Petrus sê, Lord, if it is you, bid us to come. En die woord sê, he sê, come. He didn't say, come Peter. He sê, come. Almal moes uitgeklim het, maar net een het uitgestap. En ek besef, baie keer, faith moet my verder vat as waar my verstand by kan.
Wat my verstand sê is onmoontlik. Maar wanneer dit godly faith is wanneer dit verby jou verstand is, dat jy op 'n plek kan kom dat jy dink, it can only be God. Kan net die Here wees wat my verder vat. Kan net God wees. Ek moet nou al my vertroue op God plaas, want in my kop maak hierdie sommer nie sin. In my kop weet ek nie hoe hierdie goed gaan inpas nie, but by God. Kyk gou in Job 42, vers 10. Jesus, skatebolletje om regtig nie is nie. Ek is vir jou baie lief, maar ek sou nou bietjie liewer gewees. Job, kyk gou Job 42. Ek is amper op die einde en dan gaan ons begin bedien. Maar in Job 42, wat amazing was, ons almal ken, and the Lord restored, die woord van die Here sê, and the Lord restored the captivity of Job, en alles wat hy verloor het, was teruggegee. Maar kyk, hierdie prophetic woord, wat hierso, ek het dit gesien, maar ek het dit nog nooit ingeneem. Die woord van die Here sê, Job het van sy vriende begin bid, nee. Maar kyk hierso, vers 11, liet iemand daar ons kyk gaan. So, hy het alles teruggekry wat van hom gesteel is. Alles teruggekry. Gesteel is, his captivity. Kinders, via Allah goed. Maar kyk hierso. Hierdie moet 'n amazing anointing wees. If the Lord restore your wasted years. So baie van ons sê, Lord, please restore the years that the locusts have stolen. Please restore the years, the wasted years. Maar, en ons sê, hy was in finansiële vertorsing en hy het al sy vee teruggekry en alles. Maar hoor nou hier. Then all his brothers and all his sisters. Nou, waar was hulle gewees toe hy weer sy goed gegaan? Dis nie interessant. Mense het julle al agterkom waar jy deur moeilike tye gaan, is almal weg. Ja. Ek dink aan jou. 8 maande later dink hulle nog steeds aan jou. As dit goed gaan, is almal daar vir 'n braai. Hoe ja, en jy voorsien die vleis. Nee, ja, come on. Kom al die eerlike mense, nee. As dit goed gaan, jy baie pelle. Jy amazing baie pelle as dit goed gaan. Hulle bel jou om te vra, kan ons kom braai? Maar dan is dit jy voorsien in ons braai. Nou sien ons, and the Lord changed the captivity. So hier met iemand se gebed wees vandag, Lord changed my captivity. Hoor nou hierso, and then the anointing come. But when the anointing come, it will attract. They were attracted to anointing. Eintlik wat ek wil sê, wanneer die salwing van die Here op jou rus en die krag and the power of the Holy Spirit come upon you and overshadow you, dit sal 'n announcement in die gees maak. En daai announcement wanneer dit in die gees maak, it will draw people. Dit is 'n goeie tyd om amen te sê. Amen. Kan ek gevra het, Larissa? Here, ek laat nie. Then all his brothers and all his sisters, but hoe lang weg was? Nie een het ge-WhatsApp, iemand het ge-SMS, hy het 'n brief gekry nie. Op 'n tyd het sy vrou vir hom gesê, why don't you curse God and die? Weet jy of hoe gaan dit met die huwelik daar nie? Maar dit moes goed gegaan het, want hy het nog baie kinders gekry, en kleinkinders gekry, en kleinkinders gekry. Hy was oupa groetjie later aan. Maar hierdie, hoor hierso, then all his brothers, wat lank weg was, and all his sisters, and all who had known him before what? Before het sleg gegaan het. Came to him, and they ate bread with him in his house. So to eat bread is om 'n reconcilement te doen. So wanneer God by die mense gepraat het, gesê ek wil saam met jou brood breek, was we sit around the table and we have reconcilement. Eintlik die tafel was eintlik 'n lang vel gewees om te sê, as jy saam met my sit op grond van die bloed van die lam, is ons okay. Everything is okay. So they ate bread with him. Wat beteken ons reconcile, ons is nou okay met mekaar.
So they ate bread with him in his house, and they consoled him and comforted him for all the evil that the Lord had brought to him. And each one, say each one, gave him one piece of money, and each one a ring of gold. Dis goeie vriende. Each one gave him money. Dit stop nie daar. Dis nou dat hulle bless hom nou met die geld. Nee, each one gave him money and a ring of gold. Hy het al klaar teruggekry, alles wat hy verloor het, sy vee, sy kinders, al wat goed. En dan kom maar nog daar, and comma, and God blessed him. Comma, and God blessed him. And Isaac sowed in the same year, 100-fold, comma, and God blessed him. The 100-fold was nie die blessing nie. Daar nog op die 100-fold, hy het nog extra. Hy het 'n geldjie gekry, and comma, and a ring of gold. Amen. And then, as dit nie genoeg is nie, then the Lord blessed him. And he blessed the latter days of Job more than the beginning. And he had 14,000 sheep, 6,000 camel, 1,000 yoke of oxen, 1,000 female donkeys. He had 7 sons, 3 daughters, and he named the first Jemima, and the second Kesia, and the third, ek dink jy sou van daai naam nie. And all the land, no women were found so fair as Job's daughters, and their father's grave, and the inheritance among his brothers. So dit beteken vir ons, daai blessing was nie net toef nie, daai het nog gekom. So, kom ek gaan aan. Jesus kom op 'n tyd en hy sê vir sy disippels, ek gaan 3 dinge doen en daar kan ons bedien. Jesus kom op 'n tyd en hy sê vir sy disippels, go to the other side. En ek het baie keer al agterkom in my lewe, wanneer mense profetiese woord kry, word jy altyd gechallenged op die profetiese woord. Jy het al agterkom? Ja. Jy word gechallenged daar. Jy dink, ja, maak dit nou sin of dit nie. Dawid kry die woord, jy sal koning word, en die volgende oomblik vys hy Goliat. As hy nie Goliat gevys het, kon hy nie in die paleis gekom het, want die woord sê, en Dawid het vir Saul gevra, wat kry die man wat Goliat doodmaak? En hy sê, hy kry my dogter. So, as ek die dogter kry, kom ek in die paleis, want dan beteken dit ek sprint. I'm next in line for a vrou. Kom aan. Moet die bang wees vir die Goliat, die Goliat is net jou pad in line for a vrou. So Jesus kom en hy sê vir sy disippels, go to the other side, I'm going to pray. Die woord sê, en die disippels was 6 ure vooruit. En daar was 'n storm. Sê storm. Daar's altyd 'n storm on your way to the other side. But endure. Because the word sê, do not despise prophecy. And by prophecy, do warfare. En dis waar jy die Here herinner aan die woord. Waar die Goliat staan op, want om vrees in te bring, want hy wil keer dat jy nie in die paleis uitkom. En die woord sê, and Jesus walked on the water to the disciples. And when he entered, so hulle was 6 ure voor hom. So daar was speed, the activation of speed. En hy het by hulle uitgekom. En die woord sê, when he went into the boat, immediately they were to the other side. Ander vertaling sê, and suddenly they were on the other side. Ek wil bid vandag in julle lewens, en almal wat inluister, dat daar suddenly in jou lewe plaas vind waar jy nou is, that immediately you are there on the other side. Terwyl jy in die storm is daar immediately and you were there on the other side. Nou wil ek afsit met die laaste een. In hierdie gedeelte wil ek met julle deel dat baie keer in ons lewe ervaar ons en ervaar ons dat ek het hierdie woord en ek verstaan nie wat die Here besig is om te doen nie en ons voel baie keer soos Jabes se ma het hom die lelikste, slegste naam gegee wat daar is,
wat eintlik beteken verstoteling. As gevolg van die pyn wat sy deur het, deur sy geboorte, verstoteling. Een van wie ek nie lief is nie, een wat nie goed in my oë is nie. En Jabes kom eintlik en hy sê vir die Here, Lord, restore my name, vergroot my grondgebied, maak my grondgebied groot. En ek dink dis wat elkeen is, want baie keer het ons gatekeepers, wat in die geesdimensie daar's, dat blok dat jy vorentoe gaan. Dat blok dat jy die regte persoon raak word. Dat blok dat jy op die regte tyd, want ek weet, daar's destiny helper. En baie keer is daar destiny, Pastor Quinton, kom staan gou hierso. So al wat die vyand baie keer doen is, ons bid vir die destiny helpers. Hier's my destiny helper. Hy moet my vat na my volgende level. Hy moet my announce, hy moet my die tronk uit announce. Josef het al die profetiese woorde gehad om uit die tronk uit te kom. Die Here het gesê, jy sal jou broer sal voor jou buig en jy sal wees in die son en die maan en die sterre en alles gaan nou wees. Maar hy was nog steeds in die tronk. Iemand moet hom announce uit die tronk. Maar daar's geen announcers nie. Jesus het 'n announcer gehad. Johannes die Doper het gesê, "There is the lamb that was slain. There is the lamb." Hy was geannounce geword, maar niemand announce hom uit. Later moes die Here droom laat kom het oor die koning, sodat die koning almal roep en sê, "As julle my nie kan vertel wat ek gedroom het, gaan ek julle doodmaak." En skielik kom hy, die skinker en die pottebakker, die skinker was dood. Die pottebakker, wat die brood gemaak het, en hy sê, koning, shucks, ek het vergeet. Ek moes dit eintlik al baie jare terug gedoen het, maar daar's iemand in die tronk, en hy kan drome uit, en Josef kom uit die tronk uit, en in een dag kom hy uit die tronk uit, en in die volgende paar ure sit hy op die troon, because of an announcement. Baie keer gebeur het in die geesdimensie dat ons announcer het, ons het gebid, Lord, just give me an answer. Kry net iemand wat van my kan vertel. Because die woord sê, earth belongs to man, and God gave earth to man. Maar ons het announcers nodig, people of destiny. Selfs Jesus kon nie van die kruis afkom as dit eers vir 'n person of destiny was nie. En hy het gegaan na die keiser toe en hy die keiser se oor gehad en vir die keiser gevra, kan ons Jesus van die kruis afkry en hier is my graf, kan ons op in my graf sit. People of influence, destiny helpers. Nou ek het agterkom baie keer gebeur het, ek bid vir my destiny helper. Die Here het al met hom gepraat dat ek hom gaan ontmoet en dat ons moet connect, people of connection. Maar mis my destiny helper. Want he is a gatekeeper of a spirit of delay. Wanneer hy my moet ontmoet, kom ons by mekaar verby en wanneer ons mekaar moet sien hy my nie. Hy weet ek kom, want hy is voorberei. Johannes was voorberei, he was the voice that cried in the wilderness. Maar hy moes geannounce geword het en ons kan partykeer mis en ons moet bid en sê, Here, maak oop die oor van my announcer, dat hy my kan sien, dat hy my kan hoor, dat hy kan weet, dat hy die connection kan ervaar. Ons sien dit met David, ons sien dit waar hy connected was aan Jonathan, and that the spirit were knitted together. Dankie Pastor Quinton. So ek wil afsluit, in 2 Konings 7, kom die woord van Elisa, en hy sê, hiermee sluit ek af, en hy sê, by this time tomorrow, bread will sell for a silver shekel. Niks meer donkie koop. Daar was 'n skrif voor gaan, en daar staan, en die vrou gaan na die koning toe, en hulle was omsirkel gewees, hulle was aan die linkerkant omsirkel, die regterkant, hulle was omsirkel van alle kante, enemy was in alle kante gewees. En hierdie is 'n woord vir iemand dan, iemand wat inluister, hierdie is 'n woord, en die profeet sê, this time tomorrow, sal die vleis, die balie, seker Allah sal vir 'n normale prys verkoop. Op daai stadium sê die woord van die Here, and they bought the dung of doves. Hulle het the dung of doves geëet.
'n vrou gaan na die koning toe. Ja, dis wat hulle geëet, daar was nie, al die vleis was klaar, al die balie was klaar, hulle het letterlik, die uit te dag, hulle betaal vir dag. En die woord van die Here sê, en 'n vrou gaan na die koning toe, en sy sê, vandag eet ek my seun, môre eet ons jou seun. Lees dit. En die mense het hulle eie kinders begin eet. En die profeet sê, this time tomorrow. En een van die koning se leiwagte sê vir die profeet, ag man, dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Want sien jy, ons is al vir maande op kap met die enemy om ons, dit kan nie gebeur nie. En miskien in jou lewe kom die profetiese woord vandag om te sê, this time tomorrow, this time next season, gaan hierdie in plek kom. En daai ou draai na die profeet toe, hy sê, dis onmoontlik. En die profeet sê vir hom, it will happen, but you will not see it. En die woord van die Here sê, terwyl hulle nog binne was, gaan die drie melaatse, en hulle sit buite die stad. Ek glo Gasie was een van die melaatse gewees, want hy het nooit Elisa eintlik, hy het altyd onder sy covering probeer bly. En hy gaan, en die drie melaatse sê, why should we sit here and die? Let's go to the enemy's camp. Come on. Let's go to the enemy's camp. Daar was 'n liedjie jare terug. And now go to the enemy's camp. I say, let's go to the enemy's camp. And if we die, we die. And if we don't die, then we don't die. But rather die by their sword. Dat het vinnig en verby is. Slat raak, slat vinnig, maak klaar. And they went to the enemy's camp. Hulle vat die profetiese woord, and they went to the enemy's camp. And on their way to the enemy's camp, hoor die profetiese woord. En die woord sê, en die Here het hulle voetstappe laat klink soos duisende manne wat marcheer. En die enemy het gevlug. En by die ander enemy kontak gemaak, en hulle al twee enemies wis mekaar uit. En hulle los al die goud, al die silwer, al die kos, en daai drie melaats het mekaar gevoer met cupcakes die hele middag. En naderhand gesê, en die woord sê, en hulle het naderhand met al hulle by, ek bedoel, hulle gesigte was gesmeer met chocoladekoek in hulle hande, en hulle kom in die stad, sê, hey, check it out, en hulle wys het vir mekaar, en almal kom aangehardloop om te gaan kyk, want hier staan hulle met al hierdie kos, en daai ou wat het gesê, dit sal nie gebeur nie, word onder almal se voete getrap. En die arme vrou wat op kind opgeëet het, staan en kyk na die profeet. And if she only listened and had faith, so hoe sê dit nooit te gedoen het. En baie keer gebeur dit in ons lewens, dat God wants to make a noise for you, om jou aan die gang te kry, sodat jy die blessing kan kry, al is die blessing in die enemy's camp. Maar jy is besig om planne te maak, jy is besig om schemes te maak, jy is besig om idees te maak, wat in jou eie kop klink dit onmoontlik. But I want to say prophetically, God is making a noise on your behalf in the enemy's camp. Moet net nie bang wees om daai beweging in plek te bring om na die enemy se kant toe te gaan nie. Because God is making a noise on your behalf, wat veroorsaak dat die enemy can't scatter met alles wat van jou gesteel is. Amen. Amen. Blessings. Ons gaan nou bedien. Pastor Quentin, kom ons kry dit afhandel, en dan gaan ons nog prophetic worship doen, en dan bedien ons almal wat hier so is. Dankie Pastor Quentin, dankie almal wat ingeluister het. Pastor, excuse, dit ding het nog wat ek gesien. Dankie. Ja. One word.
of encouragement. What uplifting word it was. Dis dit nie? Dankie Pastor Karel. Ek hoop hulle vat hierdie en hart met hierdie, soos die dag hart op my pere uit. Ja. Hart met hierdie woord vir vandag. En wat by my, vandag wil ek wil deel met julle, is ietsie oor, staan vir prosperity en hier op die helde staan. Sê vir my, jy staan vir prosperity en helde staan. Ja. Jy staan vir prosperity en helde staan vandag. Daar waar jy gelek, daar waar jy tekort gehad het, dit is wat jy doen. Sien wat hierdie doen, ek glo hierdie gaan superfiets bevees vir julle. Wie van julle ken die blinde persoon by die grond gesit het? Die Nazarene, ek weet sy naam vir hy is net, wat is dit, ja, wat is dit? Wie van julle weet wat gebeur in sy lewe? Wie van julle weet hy was blind gewees? Weet jy wat hy gesit in die stof? En dit wat hy gehad het, is sy klou, sy jassie, sy tafeldoek. En hierdie tafeldoek wat hy gebruik het, was die enigste ding wat hy miskien gehad het. Sy enigste sekuriteit, sy enigste finansies. En die dag het hy op beskerming van die son. En die aand het hy so getrek en die warm gekry. En dan die dag toe so voor die mark, het hy die jouk so voor hom opgemaak. Hoekom? Sy mense die seer, coins, die geld op neergooi. Maar Jesus daar kom. En hy hoor Jesus se stem. En hy skree, Son of David, Jesus, have mercy on me. En die mense kom stil. Wat is nou? En hy stop en begin harde te skree. Jesus, have mercy on me. En die woord sê, and suddenly, Jesus stopped. En hy turn around en hy kyk vir hom en sê, kom jy hierso. Kom jy hierso. Nou wil ons sê vir hom, hy sê eintlik, dis jou gelukkige dag, is die lekker dag. En Joey begin die naam geroep. En hy begin hardloop. En hy sê, sy klou, het hy so weggegooi in die stof in. En ek gaan nooit weer kry, hy is blind. Ja. Hy weet waar gooi hy sy enigste ding wat hy besit het, gooi hy in die stof in. Hy sê, my sprong op en hy begin te hardloop. Wat is dit? Hy begin te hardloop na Jesus toe. Hy hardloop, vanaf as blinde, hy is nie weer die middel te kom nie. Maar hy gehardloop om die middel, soos hy hardloop, geef die mirakel. Geef die mirakel. En hy sê vir hom, gaan en sien. Maar hoor, hy was, as you see again, so hy het beteken, hy het gesien, en hy teruggekom. Hy see again. En wat doen God, wat doen Jesus? Hy sê, I am the provider. He was running to the provider. He was running to Jesus, who was the healer, the breakthrough. Ek sê vandag, start running. So wat vir my is, hardloop na dit wat God vir hy het. So jou gees vandag, jou prosperity and whole staan is running towards Him in your giving. Don't delay in your giving. Die woord sê, don't let it slip by you. Don't let it slip by. Ja, ek sê die woord, let your giving be grateful. Let your giving be coming from your heart giving today. And let it happen. Dis wat God doen. Dis wat die woord wil doen. So ek gee vandag, sê, Here, hier is my, wat ek vandag wil gee, om uit my sekuriteit uit. Maar hier is die ding, wat is dit wat jou terughou? Wat jy aan vashou? Wat jou sekuriteit is, wat jy nie wil weggooi nie. Die enige wat die mees gehad het, was sy klou, en hy gooi die stof. Om die breekvloed te kry. Hy het het nog gekry, maar so hard, toe kom die deurbraak, vir sy sin. So hard vandag, is dit nie verblindheid? Nee, dit is nie verblindheid nie. Dit is voorspoedigheid. Dit is ook bedoel. En you ran, so ek moet dat my dag is, run to Him. Throw away what keeps you a security. Wat is daar wat jy vashou aan, en sê, hier is my enigste sekuriteit wat ek vandag het. Is my laaste loon, is my laaste laas, is my laaste wat ek vashou, belangriker as dit wat Jesus vir julle wil gee, God vir julle wil gee. So you have to release to receive. Baie keer as ons hande so toe, I cannot receive. You have to release to receive. Amen. So as ons vra, Here,
Here, he's like, he's like for it. I'm releasing whatever was my security. I want you to become my security. This morning. En weet je, wat is met zo? Here, dank je voor de gelegenheid dat we vandaag om te kunnen geven. Dank je, Here, dat we vandaag gaan geven met een blijmoedige hart. En dat ons hier tijd niet in dit wat is in die wereld. Wat die wereld voor ons kan bieden. Maar dat u ons is. U ons veilige plaats. En Here, dank je dat u die offer zien. Dank je, Here, dat u het vervuldig. En Here, dank je dat u elke zijn hart gegeven hebt dat vol. Zoals een eigen hart hebt, zoals we eerst aangekomen dat u, dat Jezus toe, dat elke ook vervuld zal worden in zijn voorspoedigheid. En altijd te poort komen, Here, dat ons leven oor. Elke benodigdhede, dat ons leven oor. Dat u dit zal volmaken. En Jezus naam. Amen. Amen. En zo, ja, dan heb je die stap. Ons heeft verschillende manieren van betalen in Israël. Ons heeft een kaartmachine en dan dat soort QR en dan kunt ons even geven. Ons goed jullie allemaal. Dank jullie dat uitgeluisterd hebt. Blessings voor jullie. Ons zien jullie. Mag jullie een lekker dag hier dat we uitgeluisterd hebben. And keep on running towards Jesus. Ons zien jullie van hier af. In Jesus' naam. Amen.